Sure guys, welcome back to Speaker Now. I'm still a boy Taylor DJ. So namhlanje sibona udaba la udaba between umuntu no Big Zulu laphana. So umuntu uduze laphana beno Big Zulu basana ngofana ke namanje ku social media. So impi yabo ngathi iqale phansi laphana social media because umuntu postile laphana ku Facebook wazama ukuthi esho iside lakhe le story because abantu abaningi bebelo besho bethi why engashare iside lakhe le story kwenzakalani isiphi izathu esimenze waphuma laphana kwi record label ka Big Zulu laphana inkabe record ke so umuntu ubhalileke lapha ku Facebook wathi no ezinye zezathu zamenza washare inkabe record ingoba akhokhelwa ngama royalties engoma le yenzile ingoma le enkulu kakhulu iDX yami ingoma enama million laphana ku YouTube na ku Spotify nje ingoma yaphefuma kakhulu so uthi ke imali lapha ayibonanga yini wathi azama ukukhuluma ngalezo ndaba udaba lakhe langathatha lo serious so wazo decide ukuthi mhlawumbe ufuna ukuphuma kodwa uthe usazwa ku podcast ezinye izinto uzoshare lapho ke into okuyona ngenze le video uBig Zulu ku replyileke lapha wamphendula wabhala ipost yakhe ku YouTube lapha and indlela akabhala ngayo uBig Zulu lapha uyambona ukuthi atheka nani ukuthi sethi hayi akasho ukuthi seyahluleka la ekhona and I think kuseyele kakhulu ukuthi umuntu mhlawumbe wade shiye inkabe record ngaphina nenyanga ezimbili sekuthiwa akasho ukuthi uyahluleka la ekhona I think nje ubhuti omdala lapha indlela abaphendula ngalaphana inokubabhule kancane nendlela nje akenza ngayo because uthe basiqedile ukubhala ipost akayibhala uBig Zulu wase promote le ngoma ekhishwe uSiyantule noKhuzani laphana so bazama usho wona ukuthi le ngoma edikhishwe umuntu uduze la nomthandeni ayiphefumanga nje kaleli ngoma yabo ngoba ithandwa abantu abaningi so bathi uyahluleka ke lapha ngoba eseyimele ngeke safanayo kodwa basikhuluma iqiniso kumuntu okade so kwikhampani nabantu abasebenza ine structure ine system mase ephushele yedwa ngeke kuze kufane nakhona ke lapho so angiboni ukuthi mhlawumbe isikhathi esiright ukuthi simjudge ngoba usamele lapha kodwa nje indlela uBig Zulu akaphendula ngayo nanokuthi uze uthi ufuna ukuya nayo ku interview le akathi umuntu uduze uzoyenza lapha angisiboni sikhona isidingo sothebe khona uBig Zulu ngoba uBig Zulu lithambe yokhipha indaba lapha negeqa amagulo ekhosini wayekhipha yedwa umuntu uduze wayengekho so umuntu uduze mase zoshisa lakhe le story ke uBig Zulu uyaphika ufunana I think kunapho kumbhulisha nje so mhlambe bese ikhona nesandla sensimbi kade imphethe ngaso lapha but egcineni basikhuluma iqiniso uBig Zulu emsizile umuntu uduze mhlambe lezi zinto akazenza uBig Zulu uphatheka kabi uthoye isizo umuntu manje usebona ngathi mhlambe useyambiclear lapha nasebalahla but lento yenza between bona naye ngathi sazoqhubeka isikhathi eside lokho bedonsana and ayibuke kahle ngathi ubudlelwane babo buphele kabi kakhulu lapha but mina ngiyafisa ukuze side lakhe le story interview because wonke umuntu kumele ebe ne side lakhe le story lapha kungasinisilaleli side la Big Zulu kuphela ukuthi kwenzakalani sikhona ezinye izinto mhlawumbe ezenzeke singazazi kodwa nje mina ingoma ekhiphile nomthandeni angifuni qamba mangayithanda mhlawumbe ingoma ipromote ngaleyo ndlela because asenawo le yapusha diphusho ye-record label lapha nabantu abenza marketing and stuff and nale ngoma ekhishwe uSiyantule noKhuzani ngenye ingoma futhi engiyithandile na kahle nje mina eqinisweni ngumlandeli istructure senkabe record lapha into abayenza I think inkulu kakhulu into right nje abayenza kodwa masokhona umuntu othi ufuna ukuhamba ehambile umuntu engalobe efuna ukumbhulisha and stuff because bamdedelele ngecontract and then why selubelo bemlandela masekhuluma into zakhe la I think umuntu omdala nje mele ephume exole ukuthi oyisiza umuntu wamjikelayo ukuthi umjikile imibona kanjalo but uthe lokho emlandela lokho emngcofa ku Facebook eze promote no music omusho ophumile promote ngegama lakhe I think lapho ayehli kahle kumina leyo but ke nami ngumbono wami ke ngubani ngispeaker nawe mina nambe ngiyiphawulela nje lapho ngithi angiseke lijika ngoba ngiyabona ukuthi ngathi la kusazoliwa lapha but ke sekhona ku Twitter @speaker nawe sekhona ku TikTok sispeaker nawe show sibe khona ku Instagram sispeaker nawe sikhona ku Facebook sispeaker nawe we out